Hello everyone, katago yon same aning sam kardom namardum nili non konasi doma potangte dak JCB pasur dak ni hem ki kimji podim lon ni tum dak si non karbiang long hem trek hang tek thi det mati di don mardum lasi ni pen ni hem also dak si hem trek chikim mo polo lasi karbiang long hem trek long le ko ni tum hem trek long alo lasi dak han lo chikim mo polo don lagi pasur nang tum han live video nang paklang long mati di nang ni tum same lang long thai po in bhai ni thio la pen nili non bangso video kasimar piposi kasimar ma potang de don mar tom kado ka vista me bangso video ke chang ki jut lang thortha la pen channel bang subscribe khram pote kado ka sme subscribe tha lalo don mar tom nili bangso video ka bonai bang ke nili facebook dam lo Facebook dam pen isi video tag dam long mane tokjir kathar dole hedi non kar biang long pen nong nam che thang kong man te ke kan thek nai kang tui an ki li dun bang lo man ti di la si la so video ni li thek long pen mane ning arong olo la si ni li channel long sami upload ji pu mane pache thang nang polo la an so se share bang na do ulo la si ni YouTube channel long sami mane upload ji pu ya la si ka do sami lang hali don mar dum la pen tokjir kathar dole dance divani sion 4 long hedi winar ke wan det ji han kadu ka tame karbiang long arat do ans tame sapur do nang la pen board pidu nang board ki pidu nang ko son ma patang de don mar tum play store long pen Jio Cinema F download nang po Jio Cinema F download elo patang te Jio Cinema long dam po da colors TV pudo colors TV long dam pen si every Saturday Sunday 9:30 pm apor si ke kan thek donong po da se vote pidu nang po vote pp lang tum name pidu no ni ke pr lo la pen ko Jio Cinema F tame ni ke download elo la lo don mar tum ko isi ning arong thume me ala mang ke la lo don mar tum tokjir kathar dole asar pi mate tokjir kathar dole hedi mane bharti mem bohadak lam kaning je lason do mati di laso la kop thi u he pini pe kok pi pen paching thang ben hedi kache lon so ta khali lasi karbi address angsong an kili dun ke inning arong mi alam no don mar tum lasi o do thula sini sokti han sitame sini sokti han sitame karbi address pi pen si tokjir kathar dole la pen asar pi mate apai la tum bang thom photo cho thai chom do la ke lain lo yo si las tame lang me pik an lo karbi address tame ang song an keli dun thake di mane ning arong chop lo la si ka do same karbi ang long rat do an same tokjir khathar doli han venar wan de ji han hirjumi pidunang la sini hin ben same pidun po la si ka do be karbi ang long rat do an same pidunang ako do thulang isialam nili puthui bang la lo okhomia tum dame la an sapur lo tokjir khathar doli han vote ki hang pi mate tum hedi apo star tokjir kathar doli apo star bonai si inge dance diwani sion 4 palason apo star pa bon si mane pu arling do open okhomia tum hedi pu mane boyar long mane to warlong pu dam no please vote for tokjir kathar doli palason poster bonai pon si vote ki hang pi lasona reli ki pa do yodon mar dum lasi nilihin ben nang kaning jei pu bang la lo karbiang long arata chingrum pen lason tokjir kathar doli han vote hang pi sonte sapurdo na sonte bojar bethe hiti bethe sona ticket ason bonai sia along dokan long ronda masonte pu nilihin pen mangke kaninje kang tume la pen ausuta me di hek lang 7 years we lang stami ke kan thek pik an ke kan thalang me pik an la si ni ke kai ki stami lang non la si nang ni tum same lang non di lang tum same Jio Cinema F download pen nang tum same lang non pen vote pidu no every Saturday Sunday 9:30 pm don mar tum la pen kuan an apor si ki pg ma kuan tarik ma polo tang ten ni dak screen long paklang wan ponang litum langoi ladak lang pakano nang litum ko an apor ma ko an tarik ma ko so arni ma nang tum dak thek honong po lalo don martum lasi bang so video bang ke la an belo lasi kado go same a video bang lang misen mote channel bang subscribe tha la pen like comment share bang ke tini re no share bang ke tini re no de don martum kad ni video bang la an belo don martum kad mo next video long le chetong thubo mang tata bye bye इन दोनों पर हमेशा चढ़ा रहता है डांस का भूत। इनमें भरा रहता है विस्फोटक शरारत का बारूद।